Eny ary lasitsika tonga de hiaraka hianatra an'ilay hira le maro amintsika nangataka azy de zay no antony anaovako azy eto androany. Fa dièse ny tonalité hitondrantsika azy a, de zay ihany koa ny mazava azy ny anaovana ny mélodie. Ohatr'izao zao le izy aloha vetivety zara kely hoe fa dièse zany a na 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 ohatra zany zay. De mazava ho azy a fa dièse koa zany ny clén'ny solo ataontsika. Reto le naoty miasa ao anatiny a. Ataoko hoe ndeha raisitsika hoe do ty fa dièse ety, do a, ré, mi, fa de miverina ty ndray zany reo avy eo. Zany hoe raha avy eto amin'ny do ndray memitra de do a de si. Zay zany eritreretintsika hoe do zany ty fa dièse ety a. De ohatr'izao le mélodie hoe na hoe de zay no ataontsika haingana be eto. De miaraka mety ataontsika 1 2 3 4 ohatr'izay le izy hoe 1 2 3 4 isaky ny naoty anankiray zany hoe zany hoe ohatr'izao zany fomba fianarana azy manisa 3 aloha de rehefa hainao ndray zay de ampiakarinao 4 hoe 1 2 3 4 de atao rapide izy zany hoe va et vient zany hoe up down ozy izy ny anglisy fiantsony azy. De lasa ary tsika ampiasaintsika le lesona teo a. Zay zao somary mbola ataoko miadakadana le izy a, fa tsy tena mbola ataontsika le copie fa tiako ianaranao fotsiny aloha le mélodie. De eo amin'le any ampovoany a misy atoroko haingakaingana kely fotsiny eto a. Fa dièse ny tonalité de maka position 2 a zany ohatra am'le fa dièse a, reto le zany hoe i zany zao le position 2 de iny no anaovanao an'le solo le any ampovoany hoe averiko aloha le gamme le angalantsika an'le solo a. De ao anatin'iny tsika maka hoe averiko a. De raha ohatra ny acoustique le gitaranao de tsy afaka manainga corde mazava ho azy de atao slide fotsiny. Fa raha ohatra ny afaka manainga ianao de afaka manao hoe na hoe ataoko miadana farany ary a. Ohatr'izay zany le izy ohatra. Zay aloha extrait kely fotsiny zay fa manaraka tohizantsika. Zany hoe raha fitiniko le izy a fa dièse le clé de ao anaty fa dièse ihany tsika nitady an'le solo. De le izy tsy mbola tena nataoko haingana be le izy mba ahafahantsika mianatra anazy tsara fa mety mahatonga ny ino sarotra de resaka problème na main droite de iny zany mila filahana tsara hoe ianao zany mila zatra an'izay. Fa io raha atao tanana be mety sarosarotra fa mila mikotrana an'izay tsika de amanaraka ataontsika intégral mihitsy le izy de azonao tsara ny anaovana anazy a. De manasantsika rehetrarehetra zay abonné amin'ny page mba hitohy
anaraka hatramin'ny page a, de sy mbola tsy ao anatin'ity page ty koa fa mety voanitsidika de afaka manao j'aime ianao, afaka mipartage ianao, afaka manao abonné mihitsy ianao a. De azonao atao ihany koa ny manjifa ny lesona zay ataoko na afaka mianatra mivantana ihany koa ho an'zay te hianatra mivantana. De zay ary ny mahasakazona tolotra tamin'ity androany ity.